twongeye kubaramutsa inshuti bavandimwe ba Inoka Kivu News, tunabifuriza kugira ibihe byiza. Umugaba mukuru wa Kongo Kinshasa, inama y'abanyamakuru ndetse na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya. Umugaba mukuru kandi wa Kongo Kinshasa, Lieutenant Pacifique Masunzu, yashiriweho kutarenga imbibi z'umugaba mukuru wa Kongo Kinshasa n'urwego rw'igenzacyaha rwa DEMIAP. Muhima kandi niwe watowe kuba umuyobozi wa 12e brigade, akaba agiye koherezwa mu Minembwe. Mu ntara y'Amajyaruguru, umupolisi wa leta ya Kongo yagaragaye ananirwa guteranya imbunda ye. Umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, Claude Lubaya, yavuze yuko yabujijwe gusubira mu gihugu cye. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa ku rukuta rwa Twitter rwahoze rwitwa Twitter rukaba rwitwa X. Naho muri Kenya, uwahoze ari Deputy President Gachagua yaraye yegujwe. Tuje mu mahanga, leta ya Tel Aviv yatangaje yuko yishe umuyobozi wa Hamas. Naho Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo birarebana ayingwe. Ngizi rero zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kugarukaho mu kanya mu buryo burambuye. Murayagezwaho nanje Zawadi Musenyeri ndetse na mugenzi wanje Kagege Marcel hano muri studio za Inoka Kivu News. Reka amakuru yacu mu buryo burambuye tuahere ku mugaba mukuru wa Kongo Kinshasa. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kinshasa, yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru batandukanye. Yagarutse ku mutekano muke urangwa mu gihugu mu gace k'Uburasirazuba, avuga ko uwakoze amahano, ubwicanyi n'ibindi bikorwa bijanye n'urugomo azabibazwa, ndetse atanga urugero ku bwicanyi buheruka kuba mu gace ka Kishishi, buheruka kuba abishinja leta y'u Rwanda. Ibinyamakuru byinshi ari byo bizi ukuri bivuga ko leta ya Kinshasa yakoze ubwo bwicanyi ndengakamere nyuma yo guhunga ako gace. Basize banyaze inkoko, ihene n'andi matungo magufi, bakiba n'amaduka, ndetse basiga bishe abantu kugira ngo bizashirwe kuri leta y'u Rwanda. Ariko rero ibinyamakuru byinshi bivuga yuko ubwo bwicanyi bwabaye mu gace ka Kishishi bwakozwe na leta ya Kinshasa kugira ngo ibyegeke kuri leta y'u Rwanda. Mu ntara y'Amajyaruguru haravugwa umupolisi wa leta ya Kinshasa wagaragaye mu mashusho ananirwa guteranya imbunde, kandi abantu babona bazamuka umunsi ku wundi ku rutonde mpuzamahanga ndetse no ku rutonde rwa Afurika, ndetse bikavuga yuko ngo Kongo ikomeje kuzamuka mu gipolisi ndetse no mu gisirikare, igashigwa no ku mwanya wa mbere. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igipolisi ku myanya ya mbere y'igihugu bikomeye ku isi, ndetse benshi ntibatinya kuvuga ko ari ruswa itangwa na leta ya Kongo kugira ngo ishigwe mu myanya ya mbere, yaba mu gipolisi ndetse no mu gisirikare. Kuko abantu benshi bibajije impamvu umupolisi wa Kongo yananirwaga guteranya imbunda ye, ariko rero igipolisi cya Kongo ndetse n'igisirikare ngo kikaba gikomeje kuza ku myanya ya mbere, haba muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi. Utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri Kongo, bwana Claude Lubaya, yabwiye ikinyamakuru cyitwa Jeune Africa yuko yabujijwe kugaruka mu gihugu ciwe. Avuga ko ari leta iriho yamwangiye kugaruka mu gihugu cye avukamo. Claude Lubaya akomeza avuga ko agize umwaka wose atari mu gihugu ku mpamvu yo kubuzwa kugaruka mu gihugu ciwe, ko avuga ko n'abatavuga n'ubutegetsi bari mu gihugu babuze ubwinyagamburiro kubera gutinya leta ya Kinshasa iyobowe na Chilombo. Tuje mu ntara y'Amajyaruguru, umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yagiye ku rukuta rwahoze rwitwa Twitter, ubu rukaba rwitwa X, yibutsa abakongomani ko bagomba kwishakira uburyo bwo kubaho, kurinda ubuzima bwabo n'ibintu batabisabye undi muntu, kandi ko ntawe ugomba kwimirwa gutaha mu gihugu ciwe cyamubyaye. Akomeza avuga ko kandi FC n'igisirikare cyayo babashije gushakira umuturage wese aho kuba, kandi akahatura mu mahoro yose ntawe umugendaho. Asoza atanga karibu ku bantu bose bifuza gutura mu duce bagenzura ko ari amahoro asesuye. FC ndetse na M23 ivuga ko izakomeza kuguma mu duce bafashe ari two Bunagana, Masisi, Rucuru ndetse no mu nkengero za Lac Kivu, kugeza igihe leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Tshisekedi izemera kubaha agaciro kabo ndetse ikemera kuja mu biganiro mbona nkubone
ibyo kuja kwa leta ya Kinshasa na leta y'u Rwanda i Rwanda ko bitabareba kandi leta zombi ziri gutakaza umwanya w'ubusa. Ngaya magambo umuyobozi wa 23 Bertrand Bisimwa yavugiye ku rukuta rwahoze rwitwa Twitter ubu ngubu rukaba rwitwa X. Reka tuve muri Kongo tunyarukire mu gihugu cya Kenya. Uwahoze ari deputy president cyangwa se vice perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yarayegujwe. Inyuma yaho Rigathi Gachagua yagirizwa cyangwa se ashinjwa ibyaha bigera mu 11. Rigathi Gachagua biravuga yuko yagirizwa kuba yangisha abaturage ubutegetsi buriho bwa William Ruto, ndetse bikavuga yuko kandi Gachagua yagize uruhare mu kwangisha abaturage cyangwa se mu guteza urugomo rw'insorensore n'imyigaragambyo yabaye mu kwezi kwa gatandatu ndetse no mu kwezi kwa karindwi rw'urubyiruko rwibumbiye mu mutwe witwa Gen Z. Rigathi Gachagua kandi biravuga yuko ngo yasahuye umutungo wa leta, bikavuga yuko kandi rero Gachagua yakomeje kurenganya bamwe mu bayobozi ndetse akanatuka igitsina gore muri leta ya William Ruto. Hanyuma rero Rigathi Gachagua akaba yaraye yegujwe ni nyuma yuko ku munsi w'ejo hashize inama y'abashinga amateka yemeje yuko agomba kuvaho ndetse akaza kujanwa mu bitaro bya Aga Khan. Rero biravuga ko aka kanya rero William Ruto akaba yamaze gutora uzatsimbura Rigathi Gachagua, akaba yatoye Professor Kithure Kindiki wahoze ari minisitiri w'umutekano mu gihugu. Rero akaba ari ugiye kuyobora cyangwa se akaba ari wahawe umwanya wo kuba deputy president w'igihugu cya Kenya. Tuje mu mahanga. Leta ya Tel Aviv biciye muri minisitiri wabo Benjamin Netanyahu yavuze yuko ngo leta yiwe ariyo yishe umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar, akaba yaraguye rero mu gitero Israel yagabye kuri Hamas i Gaza, akaba arico rero umuyobozi wa Hamas yaguyemo. Korea y'Amajyaruguru ndetse na Korea y'Amajepfo birarebana ayingwe. Ni mu gihe rero Korea y'Amajyaruguru yavuze yuko ngo idashaka kugirana umubano na Korea y'Amajepfo ndetse bigatuma ngo inasenya ikiraro cabahuzaga. Ngaho rero mu makuru, naho mu yandi makuru ni hamwe na mugenzi wanjye. Reka tuje Kinshasa tubabwire inkuru ihavugwa. Haravugwa ihagarikwa rya Lieutenant General Pacifique Masunzu aho yashiriweho kutarenga imbibi z'umugwa mukuru Kinshasa. Ibi yabishiriweho n'urwego rwa gisirikare rw'ubugenzacyaha bita Demiape, aho aregwa ibyaha bikirimo gukorerwaho iperereza. Bivugwa ko ngo yaba yarafatanyije na General Smith Gihanga ufunzwe azira kunyereza toni zisaga 120 z'amabuye y'agaciro zicukugwa na sosiyete ya TFM hariya muri Katanga mu ntara General Pacifique Masunzu yarayoboye. Tubibutse ko Lieutenant General Pacifique Masunzu yarayoboye deuxième zone de défense cyangwa akarere ka kabiri ka gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi ibindi byaha yaba aregwa akirimo akurikiranwaho n'iperereza rya Demiape ni ukuba yarafashije gucika kwa General John Numbi aho amaze igihe kingana n'umwaka yarahungiye mu gihugu cya Zimbabwe. Ibi rero biri mu byaha akirimo aregwa cyangwa se ibindi byo arimo akurikiranwa n'iperereza rya Demiape. Tukiri ku z'abasirikare hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Muhima wakoreye mu minembwe yayoboye 12e brigade ya hariya yongerewe kugira icizere cyo kumutuma hariya kuyobora brigade ya 12 hariya mu misozi miremire yo mu minembwe. Uyu General Muhima nyuma yo kuregwa ibirego byinshi n'abaturage yaragiye aja Kinshasa, ariko mbere gato yuko aja Kinshasa yabanje gukorera muri province ya Tanganyika mu mujyi wa Kalemi. Ibi rero yararezwe aregwa na mu bwoko bw'abanyamurenge, bamurega ibyaha byinshi birimo gufata intwaro akaziha mayimayi ndetse no kubaha n'amasasu. Uyu kandi General Muhima ni wagize uruhare muri ba bagore biciwe mu minembwe ubwo basabaga ko abanyamurenge bari hariya
bakomeza kudafungwa cyangwa ngo boherezwe Kinshasa. Ibi biri muribuka igihe bafashe Rutebuka, abagore bagiye kumuvuganira banamagana akarengane bakomeje gukorerwa n'iyi brigade yari yobowe na General Muhima. Ibi rero icyo yakoze, yarabarashe abagore bose barapfa. Ibi rero bikaba bitishimiwe n'abo mu bwoko bw'Abanyamurenge, kubona General Muhima yongewe kugira icyizere bakamutuma hariya. Uyu ni umugabo ubwoko bw'Abanyamurenge butazibagirwa. Ni ukuvuga ko ntibazamwibagirirwa ibyiza yakoze, ahubwo bazamwibagirirwa, bazakomeza bamwibukira ku mabi yakoze, aho yakoze jenoside hariya mu Minembwe. Leta ya Kongo rwose ikaba ibabaje, niko twavuga, umuntu gukora amabi nk'ariya akaregwa n'abo mu bwoko, bakongera kandi bakabona ko bidahagije bakamutuma muri kariya karere. Reka tujye muri Sudani y'Amajyepfo, aho ingabo z'u Rwanda ziri mu gace ka Durupi muri Sudani y'Amajyepfo zaramukiye mu gikorwa cyo kuvura abaturage indwara zirimo malariya, zikanatanga n'imiti ndetse n'amaraso, ndetse banabafashije gupima agakoko gatera sida, banabaha n'inama zigiye zitandukanye. Usibye ibyo bikorwa by'ubuvuzi, ingabo z'u Rwanda usibye n'ibyo bikorwa byafashije bamwe muri abo baturage kubagezaho amazi meza.